Karbilong rebirta kelang rapet do anarar pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jureglo kardom pini karbilong rebirta kethan pon jirebang nilithari jirkhamsa non birta thepi langponik sinang Longit High School patua klamlong engdeng troks kebra hini karbing along de lapen ke unity victory lapen prosperity achai mek paman pon Lakha Kresi lang Embassy Consensi Mini Stadium along Assam Sankriti Mahasangram kilun kikan achai mek padopon Lakha Kresi Duramla Bispi Mondol Committee atumpen perangke mai ni ponsi lam klar pipon Hambren Consensi angkang along stambi Mandali Congress yadu yatra amai paman pon Non puthot birtang ton pen lang ponik sinang Karbinglo Termos Council atumpen sepatir piponsi Paikuni Paikrit Troksi Arni Singhason MSC Consensi ke Parlopont Longit SS Patu Aklamalong Mati Bating Aklamalong Engdeng Troks Kebra Hini Karbing along de Arani Talon Pon Labang Suga Talon Pon along Patston Dun Bensi Unity Victory Lapen Prosperity Amai Stemi Pedopon Singhason MSC Consensi ke Parlopon Angkang Rong Asar Tumaphan Semi Kacing Kids Tan Mate Maikang Nizia Pan Hong Parlakikim Garang Patang Ponsi CM Dr. Tram Rongha Adideng Bansabi Inkupon Lasobi Karbilo Charlie Asong Longit Aro Sai Hem Sami Kikim Karangpon Patang si CM Dr. Turam Rongha Adideng Pensi Putot Inkupon tu Longit Entrance Takang Pono Kasi Churulo Daket Branch Amai Kuben Chenglong Lakin Konchunda Tumandan Nilipan Laso Masay Ng Pipot Lakin Pono Deho Hemprek Long Leti Por Paikrina Por Malompen Longit High Secondary School Patu Akla Made Bacheng Akla Malong Sami Radamai Pipedopon Engdeng Troks Kebra Hini Karbing Long de Arani Ketalon Pon Patidon Pensi Unity Victory Lapen Prosperity Amai Stemi Pedopon Labang Suang Malong Sami Alihiman Pens Manpeng Ke Chenai Madek Manpeng Ke Dukang Tuinai Karbirichu Long Sing Ronghang MLA Bedesing Engleng MLA Dorsing Ronghang MLA Dr. Number Moment MLA Rup Singh Teron Karbilong Termas Council CM Dr. Ram Ronghang Karbilong Termas Council Chairman Raju Tisu EM Amar Singh Tisu EM MSC Lapen Kaprek Hemhanga Song Kedun Atumta Chitong Dun Paikuni Paikrit Troksi Arni Adap Arvi Kecang Arni Gang Saman Kecibin Mede Pen Ajoksi Labang So Malang Chitong Duna Ratum Kidam Kebang Lapen to Waralong Pens Labang So Mai Pamanlong at Tailong and Kidam Kebang to War Suding Sam Inghan Kidu Ojokpen Radatum Bang So Mailong Kidun Jia Pan Kidun Ketu Ratum Ta Kidam Kebang Cheleng Pan Pinan Kisung Chitong Ponson Tek Ponlong Ru Samson Sing Ti Langkung Habe Sar Sing Teront Har Sing Inti Soy Terang Nihang Rongpar Nihang Tokbi Sarsing Habi Atum Kapuri Pen Ajoksi Mikil District Same Mate Non Bangi Karbino Termas Council Pusame Chihokpon Longlo Lasi Alang Lituma Fan Same Chom Reng Merong Padunong Merjir Fan Same Chiki Mozai Mek Same Pidupon Government Patir People Konjumba Samson Singing Ti Alaikum Laben Geladum Harsing Ti Soy Terang Laben Ge Nihang Rongpar Nihang Tokbi Sarsing Habe Laben Ge Alaikum Raida Ingke Tum Patir People Si Alaikum Karya Dorbar Sing Bensi Jeli Tumta Karya Long Tame Solacong District Langlangji Pusyalalaikum Bori Bensi 1951 17 November Ceklaletum District Lang Lapen mo engdeng Troks Kebra Po Karbing Long di Katalon Hudbangke Labang So Sengkan Hubangke Pathe Mutotsi Bollywood Lam Arjan Long Sparjan to the Bang Pu Bang Pi Pansme to Patpon Pu Lapen Ki Bollywood Long Alun Sepo Lun Sepi Lapen Karbing Long Angkang Long Ketu Alun Sepo Lun Sepi Panda Patpon Lapse Labang So Sengkan Bangke Alira Lot Lapen Pathe Mutotsi Talon Pon Pusi CM Dr. Turam Rong Hangpen Radamai Pi Long Lam Jaipon 5 years ke playing ke tuning ke talon chengason pinning asoban ke triple lapenang parket he di forum sopielon talang solong si talon pon poposi waita klasapen patini karya banget ke doang lapen ke India Prime Minister pension lo Presiden pension lo Chief Minister ke doang aku mau banta pil dhelo world famous
kacetang bawa singar pencengok lapen buliut aktor aktris pencengok karbiangla alum sepikame horosol nike karbiangla otonomous konstituensi hampen latumpan netom dati forum sopian ang nepen dapat pisunik podol magetum gondol netum pinike ining karangaldi inatom cekemo metone inatom orang itu man cekemo bek nanti kalikan langkung habe sasing terang tadi Singhason akonsensi alam longit kapot wapa malam lasini lepini dan teman baca kasapen patini je Pritima non nikari thamapi talon pon mo manggon bensi ingkem soksigera pho 7 Lakha Kresi Langphar MC Consensi ki parpon mini stadium along sabe nithom aparman Assam Sangkrit Maha Sangram Amai ki bipon bangso kanbarim lunbarim ajai meg along sabe alhiaman pen Mudram Lekthi Karbinglong Assistant Deputy Commissioner Chandan Borgohai Bukula Municipal Board Chairman Hemsing Teron Langphar KSS Amai pu akihai timung lapen ki penang ant judang zubat kaching hon abang pu bang phetum chetong dun तो असम संस्कृत महासंग्राम अमायालोंग समी कार्बी दिवा दिमासा alapen asamis akhai tum an sami ki kanbarim sami ki chapatia chai mek sami pedu ponlo bangso amayalong local MEC mate Mudram Lek thepen mayalong ke jai pon atengki asabalong ri arulong khai ki du an sami mithang ajutang jubat ki pangchu ponchi phanbang ke bangso ajai mek deng ponlo lapen non ke chingsi ki MEC angkang amhansi ke chapatia chai mek sami pedu ponlo lapen ki MEC angkang along asam sanskrit mahasangram lang ke chapati ke hai tu mahapan ki LSC angkang angdeng ansi ke chapati dun longpu busi LSC angkang along pansi ke chapati asai sami ponchu pu busi Mudram Lek thepen ningji pon asam songkar pen ke pati pon asam sanskriti mahasangram kula bangso amai pini nilitum ke chengsi pini pangcheng poniglo nithoma farman sila bangso asam sanskriti mahasangram taso program bangke lagalada ilitum kapre kachipati competition loji laga asam sanskriti pati ponlo ilitum haibari matum punon la ethnic ditu la itu matrai sedi ilitum matrai sa tum farman talada kilun ke kan kachipati la eta to ethnic group dance pusipulo Ladang ilitum karbi itu minsugurung pencet lapen ke petong cingdi lah aja cepat itu lapen ke bihu dance doji lapen ke solo song lah itu doji laga asam sarkar pen sipati kalau ilitum ke cingona Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke hai alang lipensi labang so program parti pon so program hope dabang langnam lo pute mepiklo ati ilitum Gupilo puita itu makai long kami apa kacipati honu kami jate kirangia kita lagi atau tibia panu semua asal kita kono tapi mitang kai juga atau kita asam sanskriti mahasangram long pensi patu tibia pensi boleh kono tapi asam sanskriti pen atau pan ini nong egi Chief Minister asam sanskriti pen kepati kono sertifikat muka dapat silahkan program mipik lo Keteki Bihudo, Tim Leader, Alam J. Bora, baru troksi bak kacipati decision kakuri dulu jadi itu angguna lapen kenili nolong J. Bihu, itu ningarokan nilo karbiang long pula suka cipucing J. Bihudo, jadi itu kaduk kami karbiang ratu anak Rastoli Bogor, suri akadom lapen kacuru Ejak Indo, MSC wise masih ada kita tuh kok jadi lanjutnya ada masih ke hai LSC wise kumar di state level tuh dapat ke hai itu malah dapat ada सबसे ऊंचे है ini hala di kupilo pita district level
Phaikuni ni Phaikri Troxier ni Nizang Karbing Long Lakhai si Duramla MSC Consensi ki Parlopon BJP Model Committee atumpen Pharekia Mai kanipon. So Pharekia Mai long alang itumpen kaning je pon ratengki. Kidam tang Phaikuni ni Phaikri pli ani Congress atumpen semi Duramla MSC Consensi ki Parlopon angkang along Mandali Congress Yadu Yatra acha mek along semi. Abarim BJP Model Committee Maipu Bijoy Terang Pukachi Krong ki ahokali alang tilike BJP Model Committee Maipu kali bitalang ditimen jongpon me BJP atum Congress long sepok dun ki ahokali pusi alang numpen putot jongpon tu Bortholben Great Sontibung Karbi long riberta Bijoy Terong along si alang litum Congress along si full sting kamplem dun la sinilitum mabangke ansi borkok along ame along alang litum Congress long jepok dun poin itu kamang hundo Lasi isi alam haladak malung news long kepeklang pon je Babu Terang ex Doramla presiden tu bangke nilitu mahimpen alang li fan condemn athi alang li Doramla long ke mondol presiden mate Doramla presiden claim long nila alang li presiden claim lo Piporgaon 2 nomor Piporgaon polling station alang li presiden claim lo alang li presiden claim boy hut pusame alang li out adur ka hingwa job hadak committee atu local committee mate halaso Piporgaon arada tum abutar tundame alang li fan presiden apu pen pasunangi pomasi nilitum kadu ka wishing waiting sai penamasi alang li fan hadak but kumte presiden pen stame pasunang ko lapen wang tu pen afit alang li kadu ko we committee atuma phan Doramla mondola presiden pen cenglok kadu we phan stame alang li ching sai pensi puthot nili phanang dia dano lai phong bangke nili BJP bang pen dunlang pusi alang li aku puthot nang chunuri pen nili tu matha thulo lasi alang li phanabang Doramla mondola long secretary pu pipon pu pusi ni tu matha ponno bon stame kamatha juji pleng uni aku alang li aku puthot od adura kehingwa kam alang li aku chuklem derlo alang li acor dodong arlu so fansi aku puthot alang li pacor tu der lasi hala so committee long same nilitum la Doramla mondol committee pen aku puthot alang li phanabang arpu pipon te dalo lasi alang li la Doramla presiden lo pacipu wan ke nilitum Doramla mondol committee Doramla arat pen alang li fan condemn athe Doramla mondol presiden plutangte ke damtang abangke alang li non ke karlitang bupen raba hendo alang li Doramla mondol presiden ke claim ceng abang tu lapentu ake hai dhontu bora alang li same Doramla mondol presiden claim lo laso pithu bangke mondol presiden dhontu bora claim det pen api bangke non nili mondol presiden chuboi las alang li kuna pensi alang li kitopon hai le penalang li kawe hiri kimang pon hai lo alang li la ne Doramla presiden lo palang li kunap pensi alang li kitopon hai lo la ke kadu we ukol nilitum der la der kali Doramla rat sa chini je alang li bangke Doramla mondola presiden kali Doramla presiden kali bang pa chini la si nilitum pudamji ki pudam kang tung la son hello je alang li bi pin pen alang li puan ka chiyok dam la pen pon ang chupang tui pon bangke nilituma hin pen ke alang li phan condemn lo la pen ha so joining program borko long congress joining program long BJP tu la pen ASDC la pen CPML la pen EPSLC nangayon dun don harui sira don tribulang tumpeklang jestami nilitum pen pudamji je don harui sira don pli bu bangke nilitum kroy dun tahai bon stame nilitum BJP song pen ke inuta dunde la bangke nilitum pudam dakung nilitum Doramla pen ke halaso arini kacupa ogdun BJP asong pen CUC Kongres long copa ogdun pu bangke nilitum kroydam tekhe la pen dun bangtawe kadowe Doramla BJP claim bang pisame lagi cimi pet tasi halaso ni pusame akedam tang andi ex VDC alang ni tumpe klang pon lasi ahok lo alang li ex VDC chairman claim lo meme jesame alang li parti phan ke dong thip mate parti phan
along pen alang li kai ma opposition ke claim dun la pen alang li corruption ke claim pen ajo ini si alang li fanstame VDC arpu pen pasun ponang kok la si alang li tum lan si borkok long ke jon dun tongan bangke BJP pen ke avilo BJP pen kabitang pen situ head ke damtang MEC election sami alang li tum ke Congress long si claim dam dun boy tu Kedamtang Paikinu ni Pai Chris Roxy Arni West Carbing District Congress Committee tumpen sepatil pi ponsi West Karbi anglong lakas ruket hamre mesi konsensi ki parlopon ang kangalong Congress atumpen mondili Congress yadu itra amai paman po Labang somai long APC senior spokespersons lapen abarim CM Joyram Ingling West Karbi Long District Congress Committee Maipu Sing Teront Duna Maipu Lowelson Pangchu Joy Sing Chokbi Konchunbang Pomsin Inghi Organizing Secretary Jotro Sing Teront Ward Commissioner Lalit Sing Chokbi West Karbi Long District Congress Committee Akonchunbang Pradip Ronghang Sar Sing Teront District Mahila Congress Amai P Kareng Pangchupi Konchunbang P Sanam Timung P Ronghang Block Congress Committee Maipu Ajit Dera Lapen ka prek manping idunda chitong dun Autonomous state Assam ke tadi yang bakal lagi Assam bangsa more autonomy autonomous state laso autonomous state alu sampai dapat nak tunjuk council yang dilo MLA terculu MP terculu dipacu nak bangsa pacu kita lada kumala berpitikan artikel 44A lada Kongres itu Kongres itu jangan tiga Kongres apa yang sakso. Nang pipitikan lo, nang kepacium nang kuapor pakai Rahul Gandhi, akhirnya Rahul Gandhi penting cingkilo, to jom si cingki pamni sekan pamil. Akhirnya dibuka bang, buka bangke, ni pemilihan lang, constitution dan alur lainnya. Artikel 44A alam alam ni cini pamil. Api nilai tumtor jom se budaya pamela. Nanti diragan di se kita tekan artikel 44A itu putar Kongres tengah itu pulote nang deng dolang dekan kai. Nanti alam komitmen dengan pemerintahan. Masih cukup kita tentang election alam jak di pilu rakyat. Inglong masuk, inglong orang itu pan. Long standing is the commitment do article 44A nang implement people go Rahul Gandhi cakap. Apa dia sebab? Pini Karbi Long di berita bangki lanpan sekang ton peneglu domi thangmi kardom.